Ndoni uwete mutongere wa kiama ke UMP Kawira Mwangaza ari na karumenyeria kakubwitheshe mibango yawe yokolea kaita kala kumenya kuri na iamba koti bakiromba Rais William Ruto wiki ya okolea ntere ingiche Kenya nara kuri no batu na kukwenda utethio kuluki ni barombete kinyathi njeri kuria Kawira Mwangaza arekane na marumi no tutiboya Bishop oke wangu kiawe kuthira kirumana kinya mitandaone Muthuri Murioki aina ribotie Gikunika ni udoni kumbete kuthaikirotera mutongero kia UMP no Kawira Mwangaza bakemrariki mishemenyewe ira kuthithia gisiasa na tiga gutumira migambo ya marumi kana nya kuandika mitandaone undu bara botibati kuthoba kionekana kuma kimuthenjero kikanisa kwenda kuria all the bishops and the clergymen ba Miru ukia kwithwa no bombeke boatetheria Madam Faith Kawira Mwangaza kumuthithiria counseling na mentorship kendelewa kwithwa we bishop ikuwa atia oya ora Biblia yuwa muntu ro kwirireria ite kya muskabu no mwanketho na metremia ethro mukuru omwekuru umwe ethro mukuru wa mwekuru umwe mwekuru wa mukuru umwe muntu ute mwendi becha na muntu ute muruman kunete yo kenene ikuromba the fathers ba Miru baraba ichi mentorship ikuwa atia bathithiria bishop uyo mentorship nekera kendare kaweta bange bimba kendare kaweta bange irumi birawetana no nto we bishop mukerio murungu kore irumi otiomba kwithro eta na mutanda wene nguruki bakimwira batena thina na bubango jojo kurea bakurinya mutongerio mugongo ombe kuthwa kimutetheria nguruki kutigera ati mubango jojo tukuthwa jokiagira ethwe kinya kijumaria omemiru ende thwa kiurirwa kimantu jegi gitikio gavana ingoge utogotigerete endelea na kweja na mandibuti endelea na kweja na ng'ombe imwe endelea na gwita naro kweja na kamotu kamwe tutarega biweja na no tote na ngoge ngia kurita na ngoge ngire ngo totigerete endelea na kuruma na mitandaone no tote na ngoge ngia kurita ikweja na iko thioroka au endelea kinya na kurumana no nto kwena ntu bakwenda utethio president na kwenda kura ya mtu wende ito mura kinyomba kureta Madam Faith Kawira Mwangaza kiri umutethere kuria cha Miru na murete na mwethi ambassador wokolea aita akiokolea kura kuonza kwina thina mbata atutire thira twinionde ne Miru baki wajira maingi Kawira Mwangaza eka okolea ciawe kagita kara kumenya kwigamba ri kotini ndirakwiria itukumenya bwega ati processes especially tia okolea kinyariria twachiona muno Mwangaza ari ofisine cia umaira riria igamba koti riria akui na gita riria kutene igamba koti process cia okolea tikethirwa chikinyia lakini winde wakika utichoka mbere utiamba mpaka kuthirania aro muntu no ambe amba ya kinya nusu agera andu bake kuringana we amba ritete ikona ngachoka utemi unjise bwithika Kenya inthe gikatiba Kenya inthe sheria tinthe yo theri muntu ogerago akawira na choke nengo utengero imuntu imakosa era waro ya kwingire na yo umba gwitharia kotini Muthuri Murioki World TV mutiriro kangangi